halangan menanti, saling membantu tak pernah sendiri. Cerita kita penuh warna-warni, dalam hidup baru kita bahagia. Kisah tanah air kita bersama, berkeliling kota penuh cerita, bersatu dalam tawa, berbagi mimpi. Komunitas kita takkan pernah mati. Dari malam hingga pagi, bersama teman kita berlari, mengukir kenangan takkan terlupa. Kisah ini selamanya ada. Kisah tanah air kita bersama, berkeliling kota penuh cerita, bersatu dalam tawa, berbagi mimpi. Komunitas kita takkan pernah mati. Kita tulis cerita takkan berhenti, kisah tanah air selamanya di sini. Satu tujuan, satu hati, kita ciptakan kenangan abadi. Forget a phone charger? Visit the gift shop and save $20 on our selection of $150 replacements. Visit our duty-free shops and bring your loved ones tobacco and spirits. Please pay the $100 baggage fee per bag when checking in. Welcome to the Los Santos International Airport.
Satria Febriansa. Halo bang, halo halo halo. Itu kenapa? Maksudnya? Lagi bikin karakter, kenapa tuh? Kenapa apanya tuh? Flight 1634 has been delayed due to inclement weather. Please stand by. Kok short janco? Astaga, toxic sekali kamu Yono. Emang kenapa sih suka-suka gua lah? Mengapa sih nggak boleh? Sombong amat. Like dulu lah, like dulu lah. Mampir doang. Security is of utmost importance at Los Santos International Airport. Believe it. Aduh, paling males nih sebenernya begini nih. Bikin-bikin karakter. Stres. Kau cu, stres nge-DM-in cewek-cewek terus. Wes anjing. Apa sih, cu? Ngamuk-ngamuk aja gue. Sangat bingung ya guys, anjir. Need Wi-Fi? Log on to Los Santos Net for only $49.99. Masih zaman ya RP-RP-an. Iya nih, nggak zaman main RP. Kan tujuannya ngetes PC doang. Andrean Putra, aku udah like, thank you Andrean. Thank you, thank you. Ada yang main PUBG PC nggak? Mabar yuk. Emang gua sebenarnya live nggak jelas aja, mau ngetes PC masih kuat apa nggak buat live. Udah lah ya, gini aja. Apa sih kalau lihat RP-RP sekarang tuh kulitnya kulit hitam. Passengers may be required to pay an additional fee. Bukan kulit normal. Udah ya, gini aja. Moving sidewalks are for your health and safety. Main apa bang? Main GTA. VG aku rusak anjing, udah nggak main game lagi aku. Beli makanya beli. Marah-marah hai kerjaannya. Upgrade lah. Ini aja aku kayaknya calon-calon upgrade cu. Dari tadi nge-stream error terus anjir. Minimal jago pateman. Udah nggak main bos. Udah bukan masanya patem. Sekarang mah jalan-jalan aja, jalan-jalan. There is no waiting in the passenger pickup area. Please circle the airport indefinitely. Citra gimana su? Bahaya cu, orang ini anjing sebut merek. Blok. Gak usah sebut merek cu. Tenanan nih Kiku. Ini apa?
Ada modelnya? Nggak ada. Security is of utmost importance at Los Santos International Airport. Believe it. Nggak usah lah sebut-sebut merek anjing. Not accept packages, suspicious items, or affection from a stranger. IG-nya keblokir jing. So posting blokir. Si orang itu apa akun yang ngeblokir? Ya Allah, rambut kesayanganku ndak ada. Kan project kita, Allah projectmu. Clothing in the security area, so a minimum wage employee can violate you. Nggak usah sebut merek bisa nggak ya? Tolong ini mah. Gini bubble, cuk, wis lah. Nih, yang chat namanya Dwi Arya Setiono ya. Please arrive 3 hours before your flight Aku nggak ikut-ikutan. at one of our airport shops. Anjay, ada Wong Fehung anjir. Banyak juga nih rambut di sini. Be sure to check out our selection of jewelry, alcohol, chocolate, and Los Santos t-shirts at the gift shop. Visit our duty-free shops and bring your loved ones tobacco and spirits. Indo Pride man. Kalau nggak ada temennya sama aja bohong cu. Ayo deh ke Indo Pride. Tapi sama kau ya. Ayo Indo Pride. Aku mau aja. Kalau sendirian tuh males cu. Boren parah anjing aku di sana. No relasi dan lain-lain. Sebenarnya sama sih di sini juga. Sebenarnya sama di sini juga, cuma ya males aja, kayak berat banget gak sih Indo Pride tuh? Matamu VG aku kan rusak. Beli cowok apa sih kamu ini? Log on to Los Santos Net for only $49.99. Nyambut gawe, tuku VGA sing anyar. Wis toh. Masalah terselesaikan. Aku aja jujur-jujuran baru beli VGA makanya ngetes. Jangan kayak orang susah lah. Minimal kalau susah diam-diam aja. Parents with crying infants are asked to move away from other passengers. Deh, bisa gitu anjing. Welcome to the Los Santos International Airport. Mager buka PC cuma buat lihat YouTube kalau nggak lihat film. Lah itu nyala. Alasan aja emang. Ayolah sama aku jalan-jalan aja, nggak usah RP serius. Aku juga males RP serius. Film apa? Film biru ya? Kau tengok.
Nih patem. Nah ini patem dah. Kurang apa lagi nih biar patem? Ini nggak pakai VGA makanya. Oh, kau prosesor yang nggak pakai VGA ya, yang bisa langsung. Film pink. Oppo meneh film pink kok iki. Moving sidewalks for your health and safety. Thank you. Ya cukup lah. Kalau begini. Hitam banget. Gini aja lah ya. Anjay, patem era sekarang ini ya. Kita nyobain. Oh tahu gak? Tadi aku nge-stream. Gagal terus anjing. Mobo udah rusak cu. Lebih parah dari punyamu. Punyamu masih VGA kan. Punyaku Mobo anjir udah. Otaknya anjir. Security is of utmost importance at Los Santos International Airport. Believe it. Anjir. Bajunya identitas semua cu. Nih. Gak ada baju polos kah? Aku kan cuma boren, gak mau pakai identitas. Nah ini polos nih. Liquids such as water or breast milk are not allowed past security and can be purchased near the gate. Ah ini aja nih polos. Need Wi-Fi? Log on to Los Santos Net for only $49.99. Passengers are reminded to stand in the aisles as long as possible when boarding an aircraft. Cepat celana. Do not accept packages, suspicious items, or affection from a stranger. Sepatu. There is no waiting in the passenger pickup area. Please circle the airport indefinitely.
First time flying? Visit the airport bar and loosen up before your flight. Shoes, leg, hand, armor, jaket. Ini apa? Scarf. Oh ini cuk. If you see anything suspicious, notify airport personnel immediately. Please pay the $100 baggage fee per bag when checking in. Kuping. Visit our duty-free shops and bring your loved ones tobacco and spirits. Gak usah lah ya. Oke, save. Wah, FPS-nya lumayan juga. Grafik. First time flying? Visit the airport bar and loosen up before your flight. Udah aman kok. Please have your passport or identification Ini yang ganti preset. wage employee to scowl at. Ganti preset langsung hilang videonya. Ye, ngelek. Moving sidewalks are for your health and safety. Thank you. Ah, ini aja nih aman. Hilang cu. Oh, salah cu anjing. Reminded to stand in the aisles as long as possible when boarding an aircraft. Selamat datang di server. Kendaraan kamu bisa diambil di garasi ya. Kado starter pack apa nih? Yus. Kartu TWB, tiket warga baru, silakan tukarkan di kantor pemerintahan. Oke. Baggage fees are for your Anjir, UI begini norak banget gue. Nggak tahu. international airport. Halo, selamat pagi. Pagi.
Ini pagi belum? Suaraku ada? Ada mas, aman. Oke mas. Mas saya baru juga apa gimana? Yo, aku baru juga. Halo, kamu mas? Flight 1634 has been delayed due to inclement weather. Please stand by. Hah? Passengers are asked to please remove shoes and clothing in the security area so a minimum wage employee can violate you. Binding. M. Open phone. Oke. Moving sidewalks. Mas saya jeneng ora masuk atau mas? Thank you. Aku Iya, masih. Ben mas. Sampean? Oh, aku Jason mas. Siapa? Jason, Oh Jason, orang kenal mas. malam mas kita tukeran nggak sih mas? Apa? Putus-putus oh, mas? Tukeran nomor telepon nggak sih mas? Siapa tahu kan butuh apa-apa. Gitu. Boleh, ini gimana ini? Aku baru ndak tahu ini. Boleh, ini masnya buka aku juga lagi perlu itu order kata juga bentar. Oh ini mas di iDrop. iDrop. Se. Ya bener mas iDrop ini. Mas saya buka phone terus Hah? kontak. Nah kan? Kontak. Ya, yang sebelah Oke. kanan tuh. Nah, Oh ya. terus mas saya lihat ada kartu SIM Makas, kan? Ah, Terus Kantong sampean 1013. Iya benar, kantong butut sampean piro? Kantongku piro ya iki? Delok Dulu ning sebelah kanan. Oke mas. Se ran delok ya. Oh. 963. Wis. Oh 963 aku. Welcome to the Los Santos International Airport. Aku nyari anakku di sini. Kena anakku kemana ya? Oh, sampean dua anak ah. Dua ya mas. Oh. Di mana, Cuk? Mobil anjir. Please have your passport or identification ready. Minimum wage employee is Galad. Kali. Baik. Please visit the food court and pick up some food for your flight. Anjing norak banget, Cuk, pemain Boleh mas lawas. aku ngelawan dulu di belakang. Oke, Mas. Anjay, pemain baru, Cuk. Pemain lama. Ngelihat UI baru. Aneh banget anjing. Be sure to check out our selection of jewelry, alcohol, chocolate, and Los Santos t-shirts at the gift shop. First time flying? Visit the airport bar and loosen up before your flight. Lah,
Masih ada Cubine-nya anjir, mekanik sial. Fly US flight number 1256 is now available for immediate boarding. Kenapa mas? Hah? Apa? Oh tak kira masnya ngobrol sama aku. Enggak. Aku mau ke pemerintah ini. Dikasih motor mobil nggak sih sama pemerintah ini? Ada. Aku tadi cek di garasi bandara, aku nggak tahu di mana garasinya. Ini tanya Kenapa, sama Bang? masnya. Garasi Mas. bandara dari mana ya mas? Iya mas. Di situ. Oh di situ oke. Oh oke, kasih mas. Terus mendarat. Kita bego-bego aja. F1 Di kantongmu ada apa? Tuh mas, cek mas. kantongku, Apa? Iya. Ada apa? Di kantongku ada perban, Masih makan utuh. minum. ya perban TWP ada TWP. TWP Ada. Nah, itu pemerintahan aja. Pemerintah TWP itu Itu apa mas? bukan voucher Oh, Biar bisa. fotonya bisa buat apa tuh? obat setengah hari. Kalau misalnya beli makan minum juga. Di Oh. semua Setengah hari. ini semua restoran terus gimana gitu? Restorannya di terus IMS-nya di mana? Namanya lupa aku. Kota. Ya di kota. Terus begalnya di semua. Oh, Harusnya. Semua. Ya. Ini aku bilang ke ini. Oh, ini Rocksuit ya, yang baru. Ini masih Atau enggak? Kure aja mas. Masnya isi dulu. Masnya isi dulu di bagian loket. Perintah penukaran TWP terus setelah langsung ke itu aja tahan tukar gitu. Oh, nggak harus ke sana dulu. Ya enggak. Oh, yang penting situ udah di situ itu langsung ke spot gitu kan. Biar nggak itu nangisi lagi. Di sini kan enak itu doang kan, tinggal tukerin doang. Oke mas. Aku nyari anakku dulu ini. Anakmu mas, Hah? anakmu punya. Banyak anakku mas. Masa kenal sama kenal beli mas? Kenal mas? Kenapa Masa kenal sama Jonathan orang mas? John? Ya jeneng Jonathan enak ya. Nggak tahu mas, aku mas si Jonathan Iya. Yang kali Dia anak- kenal. GB atau bukan? Ya, aku juga nggak tahu mas, makanya saya datang ke sini nyariin anakku. Ya harusnya mas kalau misalnya mau kesini kan di emang ngapain gitu kan di WA. Aku diem mas, aku kayak tidak kecil gitu. Mana cara taunya mas? Tahu mas ya mau cek. Ya, kalau aku tanya pemerintah loh. Ada ini kan, daftar nama yang punya buat KTP siapa tahu. Ya, Mas. Oke, baik. aku duluan ya mas. Langsung ke pemerintahan aja. Iya mas ini Ke pemerintahan aja. mobilku pick up tahunya. Mas Ben Mau parangin Om itu om. Ah, enggak, aku sendiri aja, nggak apa-apa. Enggak. Oke. Mas.
Anjay, jadi supir cok. Anjir udah lama cu. Aduh, downloading aset dulu. Ngelek. Oh, ini bensin habis kah? Gimana cara ngisinya? Kita cek. Cir, cepet juga. Tahunya bensin habis apa anjir? Bunyi mulu.